E musica continua, vamos a 94.7. El programa original de fin de año. That's it, punto. No hay competencia. Un saluto per tantissimo di Enena in sintonia. Già l'una per Viernes 3 sorba 5. E bosta di Ariana Grande. E famta grande però è ogni frau. Grandi na sen. 20 pico anni so di età io. 10 minuti passati 3. Non si más suavo. Un tema classico, mi burrito sabanero, género de reggaetón. A Telegui, Esfera. Sintonizza Voz di Bonaire 94.7 di Gialuna per Viernes 3 sorba 5 ore tardi, che programma nettamente per fin di anno. Esfera di fin di anno.
Dios tira bendición pa' ponerle Vos di boneiro con mi amor, te deseamos un altur, un feliz Pascua y un próspero mañana. Ayacuta divinos nos seguir, servimos su tour, comes cariño y amor, dame jugo y bendición. Vos di boneiro. Bom Páscoa e bom Anha, de parte do programa aqui, Esfera de Fim de Anha e mais claro, Voz de Boneiro, 94.7 FM. Danke pa escucharnos, vos o aporte bar, 1 millón de danke. Oh, buen Señor nos Dios, tira bendición pa' ponerle Vos di boneiro con mi amor, te deseamos un altur, un feliz Pascua y un próspero mañana. Ayacuta divinos nos seguir, servimos su tour, comes cariño y amor, dame jugo y bendición. Vos di boneiro. Hallo? Hallo? Da papa? Papa, dami ta Lisha. Lisha? Sì, papa. Lisha, conta. Que vestido você ama agora aqui? Tá que passa? Vas à escola, caba? Da mama mandami ama, papa. Digo, pa que casina? Papa, mi tem gana de mira, papa. Sim? Da tur ora mi queriama, papa. Papa, mama mandami puntra se papa tem sen pa papa compra paia com sapato pa mi papasco. Pero papa, eigenlijk mama não quer pedir papa sino. Tapa motivo kuanyera, ele be waxia por anha bon cerca chong, uta beba na puntianchi. Mama, mi tapini, guardava un rato. Papa tá escutando-me? Papel não, Lisha. Sì, a domani mi tá vista, papa. E ora, a senhora biseco e não oportuna bon mas. Pa motivo que viaja passar, mama atarda muito pra pagar. Mama bisesse com ela em estrovar, pero toda senhora de não e não por. Oh, tu que muda isso? Papa sano? Mama não te traja tampouco mais. Ah, não? No, papa. Não avise na seu trabalho com custo da baipon. A ela tem que tá fora de trabalho. Anto mi chiar sano, quel lugar que minha mama tava atrás, a sera também. Costa malo pa nos pa passar. Dentro sei, porque pensamos que mamãe tá na casa, então? Sim, papa. E não te vai trabalhar mais. Inter dia mama te llora e sinta pensa-lhe. Ora mi pondré que falta e não te avisar. Tá com sério botar papia? Sim, papa. Mi te mexe tuela de mama. Pero lixo, até mamãe está na onda papa tá atrás. Pero e não quer vai ser com papa. É mesmo por avisar, me tá? Papa se tá atrás ainda. Sim, papa se tá atrás ainda. Deus graça. Agora, papa, que dia papa te manda sempre pra mama? Bom, ora me cobra. Papa te vaca. Mama a compra paia pra mim por a escola. Mi aia 2 saia cora com 3 blusa blanco. Ando com tas marrom. Mama não pode comprar cat sino. Te sunam eu mesmo mestra lava pra mim por a escola com ele agora aqui. Dentro sei, te quem te vai pra escola? Ora mama tem sempre te paga buspa. Tem hora me te vai escola com a vizinha de lá de casa. Papa mesmo não pode buscar-me pra mim pra escola? Ja, papa por sim, pero papa tem que sair de casa muito trampão, Também eu papa pede San Nicolás bicycle pra mim, e agora me vou pra escola riba bicycle. Tá na casa de tante mãe, só San Nicolás lá com Yunga. Mama pensava que ela pede San Nicolás cos pra mim, pero não alaga nada. Papa, que dia papa te vem buscar-me pra nos baiqueiro? Papa me quer pra papa comprar queres bom também, pra nos dormir com de luz.
Papa te hopi drukke dia na kibasa. Papa tinha sina tanto cos de hasi no que papa tinha nessa ligas mes. Papa, ta papa só tá viva? Bom, well, Luigi Bossaco. Papa sano, mi te vai escola com pão com manteca. Tem dia tá justo, mi te bebe mainta. Ma Luigi dentro sei. Tá pouco mama tá junto? Sim, papa. Tá não na mama tanto. E tá dentro auto senta. De auto? Qual auto? Anto com quem? Com tanti maida. Ela pedi tanto um cabelo boto, bebe buscar mi foi escola. Não gosto aqui, não? E a mamma para mim? Mama, papa te chama mama. Ei, boa tarde. Contago. Muito bom, Yabo. Bom, daqui que passa que bom mesmo por aí, mami. O mês tá louco. Deus livre a minha mãe, não. Agora vai encontrar o saque. Tá na onda manhã meu número de telefone. Of, como por saco me tá na casa? Mas cabe buscar lixo fiscal. Não se passa bem de trabalho, pero meu nome é Boauto. Me diga, casa seguro, vai comer na casa. Que mendi. Você corre esclarecimento. Não preocupava. E uma coisa aqui. Tá lixo tá blota mar, que chama o tato para pedir pão com sapato para Páscoa. Waki voa. Bossaco se bom mesa pedimi, lumino não amiga. Mesa, o tour da qual não está passando aqui, também tinha falta. Também mesa falha. Me não cumpre com meu dever. Na primeiro lugar, mas vai atrás de amigo não que depois da caminha na caia. Bebimento, gastamento de placa, a onde qual vamos a separar. Me tem mais vergonha, sabe? Nem da casa de minha gente não me empubai. Bato uma boa decisão e me mesteira vai. Caminha me tá hora que não tá malo, pero aqui não tá me casa. Aqui não tá maneira me espera, ou maneira a botar querer. Sinceramente, pensar, mensagem me assim. Aí passando se passa Páscoa sem bo. Nem sequer vai chamar lixo e dizer bom Páscoa. Que ela costava para sequer chama e pôr trabalho. Entende, Ivone? Me te compreender tu recos não é. Pero, bata querer comentamento te engana, ah? Pero com que cara lo mais assim é? Pues é muito bom que não queda sem escuchar. E como tu viste assim? A ver lá cá me visava coisa. Forte dia com lixo, a mira nos dois pleitos com outro, ela queda como um espanto dentro sua curva. Pero, Ivone, posso explicar o que passa? Não? Como tu quer que me faça uma coisa assim, não? Eu tenho uma coisa aqui. Eu não vou andar dentro desse. Não, telefone público não está. Me telefone na casa, será? Tanque de uma máscara de luz com a minha ainda. A falta mais pouco para não me corte assim, não é? Ou seja, me te querer, me te bem casa amanhã. Que hora bastante? Ai, está se vega. Coseiro que te vai ver? Entende aqui? Não te frere de antes mais, ¿me quizás lo van a querer, pero va a cambiar por completo. Se você não é hora como da pini, lo me sorpa me na casa. Que botasse por fim? Pode vir buscar lixo, vai comprar coisas de Páscoa ou fico. Mira que menos assim, é o qual que me que bisado tá tu lo mete na casa back seca bastante. Me que para nós dúvida tudo o qual não passa, não? E vamos viver junto. Vamos passar Páscoa feliz junto com outra maneira sempre tá para ter caso. Páscoa caminha nós três te senta net vestir junto na mesa da come. Sim, pero como tá se vai vir não? Pode encontrar sonido na casa e também, tá? Bom, já, você é muito bom com quem tá na casa. A circunstância pode comentar aqui. Tuxi, me tá guardado. Você é muito bom quando tá na coricubo, tá com mesa pai. Agando amigo boyo dia tras dia llorando de casa sin pariba ni papá. Pero vas a hacer algo para nos hijos sempre estima-nos e tá sentindo a falta mais a roupa mês. O que vida nos porta de casa tá gripado por hora. Pode estimar-me ainda? Pensame, não? Me te senti como não duvidar. Ready, stop. Nos papá que coisa no telefone. E te vai a cabo. Ivonne, vai pouco a pouco batendo lixo. Então chama lixo, mami. Lixo? Papa te chamava. Ablief, papa? Lixo? Mas yang papa tá vindo casa back. Sim, papa também quer acercar nós? Sim, lixo. Esa quiere canción, una llamada de doble rísimo y completo, doble Sobre sempre nos compra clapche. Esa quiere famosa canción, Lisha, una llamada de título de canción, Lixo, eu papa eu. El break comercial de na camino, ahora con nuestro back, nos tiene mucho más, babo, espera de fin de año.
Papa, Aqui na Bobos de Bonaire no 24.7 FM. será telefone. Bota Milando, bailando, gozando, DJ Samela Iove. Un saludo para mi tres corazones grandi. Zeina, Zeini, Zeia. Ibo Boneiro NV, experto para lo que te trata diferentes tipos de servicio, data y telecom, técnica de fibra óptico, electrotecnic, instala cámara de seguridad y hop y más. Para más información llama 717 G550. Ibo Boneiro tiene su website también, iboboneiro.com. Ibo Boneiro está para flexibilidad, calidad, conocimiento, loyalidad, resultado y confiabilidad. BWM, Bonarianse Wegenbouwmaatschappij, está cumplir 56 años aqui. Controle de impressão, que trabalho grande só BWM tá assim. BWM tá assim, trabalho chiquito também. Maneira direita, entrada de curar de casa, com asfalto, betão of clenco. Parque plaats, nanda muralha para curar cera com waia. Pois, já bom negócio of casa, não me se tem problema mais com stofo of lodo. BWM tem a solução. Também BWM tá dando conselho de qualquer terreno de infraestrutura. Llama 717-8933 para cita of oferta. BWM, experiencia. Lisa Convenience Store, te sitio caminda botar todo tipo de comestibles, como botín mester, especialmente de temporada de fin de año. Por dimento, por snacks preferidos, corante, refresco, juice y más. Así vos compras en un ambiente aire acondicionado. Lisa Convenience Store, the best in quality, price and service. Da qual auto mi che compra? Non mi pensa. Mi sacava un auto a un buon prezzo, con style e con disegno moderno e trendy con tecnologia di más avanzata. Keyless entry, immobilizer, button start, auto temp control, sea il modello Alex of AX. Automatici, lujoso e con style, anto un buon prezzo. E sa kita e Kia Cerato di Aya Bimbi Binti. Core kudibo foyawo. Sicilia Motors Kaya Industria 7, telefoon 717 5505. Mueblería del Caribe, situada en pleno centro de ciudad. Calle del Garage Estresta completo surtido para fin de año. Sede sala, comedor, porch, tablet, teléfono celular y tour su accesorio. Laptop, computer, stove, fan, airco, cooler y hobby más. Antonio Lubida. Ribe posibilidad de crédito para pagar cashback de 3 lunas. Únicamente en la Mueblería del Caribe. Check na Facebook page. Mueblería del Caribe. Tabridi già luna de già sabra. Nuevo rimendo de comitari scende già tardi. Mueblería del Caribe. Price, servicio y calidad. Punto. Santiago Cooling Services. Atababos aqui. É temporada que dá se roupa e calor. Llama José Santiago. Na 785-3141. Esta service é de instalar todo tipo de air condition. E também air condition na inverter. 785-3141. Your best cooling services on Bonaire. Santiago Cooling Services. Blokken Fabriek Valentina, situada na Caia Petronilha, a planta respeita em Caia. Não também de Block Hall, massivo 4, 6, 8 inch, cable plat. Não tem também balustrada. Não tem um serviço de transporte também. Para mais informação, chama 717-8910. Fábrica de Block Valentina. The Touch Day Spa, situada na Divi Flamingo Hotel. Te oferece diferentes tipos de serviço. Manicure, pedicure, massagem facial, waxing e hobby mas. Anto se você quer um spa party também é possível. 717-5303. Fabuloso total em fim de ano, The Touch Day Spa. Deco Development Construction Bonaire. Tabo partner para lo que da construção de projeto na seja residencial ou comercial. Também nós temos o equipo na Pisa. Deco em venda situada na Calle Indústria. Para mais informação 560-2675. Deco NV Profissional. Bombida Bonaire, um sítio completo com diferentes tipos de serviço. É Bombida Cure, tem fisioterapia, dietista, logopedia, ergoterapia, lifestyle coaching e hobby mais. Tem Bombida Care, nós tem psicologia, trabalho social, mental coaching e hobby mais. Anto Bombida Body tem gimnasio e gym aire condicionado com aparato nan top. Passina vou manter saúde top. Bombida Bonaire, te desejamos bom Páscoa e bom ano. JCT Cleaning Services, una compañía con décadas de experiencia para lo que de terreno de limpieza, apartamento, hotel, casa y hobby más. Llama 717-1669. También me te acordaba que JCT está un uitzendbureau. Sí, manda un mail también a jctbureau@gmail.com. JCT Cleaning Services, experiencia tapapia.
Cuba Company, situato accanto di Lamante, sitio perfetto per disfruttare plenamente di vita con famiglia. Cuba Company vuole aprire breakfast e lunch también, anto a noci e duce ambiente con musica live. Cuba Company, non sto guardavo. Sala entre amigos, con felicidad, bebiendo y tomando, con felicidad, caballeros, con felicidad, ole, 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 la, ole, 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 la, ole, 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 la. Me gusta bailar, me gusta tomar, me gusta reír, me gusta cantar, pero ahora les voy a decir lo que más me gusta, es siempre pasar la noche buena, con felicidad, con pubenza, con felicidad, a sala entre amigos, con felicidad, comiendo lechón, con felicidad, riendo y cantando, con felicidad, caballero, con felicidad. Mario Rincón. Felicidad, a sala entre amigos, con felicidad, y en Musicalia, con felicidad, caballeros, con felicidad, ole, 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 la, ole, 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 la, ole, 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 la. Me gusta bailar, me gusta tomar, me gusta reír, me gusta cantar, pero ahora les voy a decir lo que más me gusta, es siempre pasar la noche buena, con felicidad, con mi madre, con felicidad, y con Jenny, con felicidad, con los hispanos, con felicidad, bailando y tomando, con felicidad, comiendo lechón, con felicidad, caballeros. Ay, qué buena noche, buena. Con felicidad, a sala entre amigos, con felicidad, a sala entre hermanos, con felicidad, en la feria de Cali, con felicidad, ole, 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 ole. 27 minuti e meia, Promeco 4. È sfera di fin di anno, è ambiente di fin di anno, è musica di fin di anno, è bembè di fin di anno. Ma dalbo pango sol cava, non lo vedi na top supermarket an in sol. Na Lisa Convenience Store da menanting sol, ok? Passa libremente, busca po sol. Ma se duci in mezzo. Leccero. 27 minuti Promeco 4. Ma su claro mi te baiena bo garunda kubota. Bo oficina bo auto uno kubota mi te sigi yene. Mi te sigi pake. È musica di fin di anno. Masa duci in mezzo. Maracaibo 15. Potpurri de gaitas. Esperati, fin di anno. Con extractos de colores, siempre fluyendo belleza.
regalo otro cuero. Que si acaso rompe la tambora, yo le regalo otro cuero. Bien empolvada y muy arregladita. Coqueta y muy perfumada, cual preciosa florecita. Yo le voy a pedir que quiera que sea para mí. Nuevamente. Nada más que besa su boquita, que quisiera dulce como miel. Yo le voy a pedir Espera, fin de año. nada más que besa su boquita, quisiera dulce como miel de panal. No queda duda de nada de que esa negra es bonita. No queda duda de nada de que esa negra es bonita. Bonita, 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 bonita. El 77. Allí vamos. Arriba negra. Denle para arriba. Esto es para ustedes. Quisiera tener ahorita de tu sentir los antojos. Quisiera tener ahorita de tu sentir los antojos. Besarte en tus labios rojos y morderte en la boquita. Besarte en los labios rojos y morderte la boquita. Conocí una moza que me impresionaba verla nomás. De piel tan fresca y lozana como florecita recién cortada. Me prendo enseguida. Con los ojos no diga más. Y es que la consentida de todos los chicos de la barria. Yo la vi cuando pasaba, yo la vi cuando venía. Y uno sola cortejaba y otro más la pretendía. Yo la vi cuando pasaba, yo la vi cuando venía. Y uno sola cortejaba y otro más la pretendía. Yo siento rabia de celos al ver que todos la gozan. Dame una esperanza, amor, mira que si no me muero. Conocí una moza que me impresionaba verla nomás. Allí vamos. Arriba negra. Denle para arriba. Aquel toro cimarrón. Que deambula en la sabana. No hace caso a la reata, no respeta al becerrero. Si oye mugir una vaca, salta y se vuela al canquero. Toro recio y altanero. Cimarronero. Que tan triste lleva el alma igual que mi corazón. Esperati, fin de año. Si te vas pues anda, no importa pero, bien lejos pero, no quiero nada, no te vais a poner brava por lo que voy a decirte, no te vais a poner brava por lo que voy a decirte, prepárate la maleta mocita ya podés irte, prepárate la maleta mocita ya podés irte. Eres incorregible, a mí nunca me han gustado, andar solo es preferible que andar mal acompañado. Mujeres incorregibles, a mí nunca me han gustado, andar solo es preferible que andar mal acompañado. Fuiste moza idolatrada, tu amor era mi condena, ahora no tengo esa pena, de ti no recuerdo nada. Fuiste sabes, pasajera y fugaz como el recuerdo, recordarte no quisiera, si te amé ya ni me acuerdo. Fuiste sabes, pasajera y fugaz como el recuerdo, recordarte no quisiera, si te amé ya ni me acuerdo. Si te vas pues a la vete, no importa pero vete, el lego pero vete. Mujer, 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 mejor que te va y yo prefiero que no vuelva porque tú no me das nada. Mujer, mujer, mejor que te va y yo prefiero que no vuelva porque tú no me das nada. ¿Y por qué tú no me das nada? Porque tú no me das nada. Ay, andar solo es preferible porque tú no me das nada. ¿Y por qué tú no me das nada? Porque tú no me das nada. Los chimichimitos estaban bailando el coro corito. Los chimichimitos estaban bailando el coro corito. Que lo baile el Cuchito, que lo baile Fayán, que lo baile Margarito, que lo baile el Quiquito. ¿Qué nombre le pondré? Le pondremos Fray Junípero. ¡Ay, señor! Fray Junípero. Te
exactamente 20 minutos, prometo 4. Esa que es esfera de fin de año, puedes sentir realmente que fin de año está llegando, ¿no? Puedes su amor con un programa con amor y cariño, dedicación, entrega total con un programa. Ya luna por viernes, 3 horas para 5 horas de tarde, aquí en la Voz de Bonaire. Camina Turcosa, Comisari, Bebanda FM. Esa es de verdad, nada más que verdad. Casi 45 años en aire, Bonaire y mundo entero. No lo olvidamos por visitarnos vía de basilachel.com. Bota clic radio, Bonaire, anto el logo de Voz de Bonaire, ¿ok? Arriba youtube.com, bota darle en search Voz de Bonaire. Radio 94.7 FM. Diferentes plataformas como puedes escuchar, ¿ok? El break comercial de la caminda de programa Esfera de fin de año. Ahora con mi back mucho más, wow. Danke por sintonía y compañía. Y dime por Dios que sí. Ella con tu amor y empeño y dime por Dios que sí. Es el corito. Vete para mí, la razón del porqué de mi vivir. Y mi corazón anhela volver a estar junto a ti. Cuando recuerdo de aquel ayer, el amor hizo en mí despertar las ansias de volverte a tener. Muñeca. Esfera de fin de año. Van Langevel Construction también forma parte del programa Esfera de fin de año. Para todo tipo de construcción, llama Angelo Van Langevel. 795-5091. Me te repetir, 795-5091. Van Langevel Construction. Profesionalismo de su máxima expresión. Construcción a su costo. Llama Angelo. Luciano, si tu accanto di l'amante sitio cammina per disfruttare di mia qualità di ice cream, bagel, comida, coffee o pimas. Corda per ribocarci per accumulare punto in cada viaggio per comprare ice cream, per después per cambiare particolare. E sitio per intera famiglia. Luciano, gis che è dependiente per su Luciano ti regala un bollo completo frio di ice cream Tursiman durante il programma Esfera di fin di anno. Subway, situado en Les Gallery Shopping Mall, anuncia su special de cada día. En fin de año aquí, Turja Luna Turkey Breast, Turja Mars Meatball, Turja Razón Seafood Sensation, Turja Webs Classic Italian BMT, Turja Viernes Subway Club, Turja Sabra Tuna, Turja Domingo Oven Roasted Chicken Breast. Subway, eat fresh. Fin de año en curva, bestel tu artículo online via cualquier de website, anto laga Filmic & Sons, handle parte de entrega te den porta di bocas. Para más información, llama 717-6161. Filmic & Sons, sempre by na vos servicio. Stone Crusher NV también forma parte de Esfera de fin de año. Stone Crusher da se entrega de betón, santo, piedra, grés, terra, pamati y también blocchi. También Stone Crusher da dump truck, loader, grader y da transportar equipo pisa. Stone Crusher NV, ahora aquí situado en su edificio nuevo, na Calle Industria Zuid. E team di pensioenfonds Caribis Nederland sigitra duro paduna nos pensionado ng serviço e atenção ko nang merece. PCN ta recordar turso pensionado ng papasa tuma ng carci di descuento na oficina di PCN pa por disfrutar di descuento ng panambiaje en temporada aquí di fin de año. Top Supermarket, situado en Corazón de Playa. Está mucho más que simplemente un supermercado. Nantinta departamento de cosas eléctrico, electrónico, luz para plafón, muralla, oloshi para muralla, pochi USA y hopi más. Pasa na Top Supermarket, cerca Maulo y Sucru. Nanta guardabo. El acaba abrir su porta ng aquí na Bonaire. Wataria. Caminante estaba da Whataburger. Canto di lamang. Hopi plato exquisito. Sin lubida. E tremendo croquete y cabarón. Sin lubida también. E tremendo capsalón y hopi más. Wataria ta guardabo. Óptica Antiana, en Calle Grande recibió un candidato grande de montura en zona Brel y también zona Brel para después de operación. Pásame de Bobby 6 con Brel para regata, para lucide en fin de año. Óptica Antiana de trago ZVK y también tu miembro afiliado. Na ACU te recibió un rebajo. Óptica Antiana de abrir ya luna de coche viernes, 8 horas y 20 para 2 horas y media, 2 horas para 6 horas de tarde. Turja Sabra Riba Absprak, 717-8815, of 795-8815. Óptica Antiana, Óptica di Pueblo.
Cantorna ni number nostre, sa gradisi pueblo di Bonaire e sostén brindado durante di año 2019. E ta sigi conta también che sostén durante di 2020. Di parte di gerencia staff e personal. Di Cantorna ni number nostre, un buon Pasco. E un anno 2020 cargaco costan positivo. E terasta che da duci sua e sito di ambiente aqui na Bonaire. Non lubida, e plato nan mancha duci mese cosa per refrescar ambiente tour dia di novo. E também special security services. E mio companhias di seguridad aqui na Bonaire. E sello di confianza, credibilidad. A gente nan cla prepara para donar mio servicio. E terras e special security services. Reef Store, Dushi Shoes e Dushi Styles. É Rumanan situada em Caia Grande. Slof, sandália, panha, cats, patch, tas e obimas. Paende grande muita mercancia de marca não renombrar. Passa-se canos em Caia Grande. 717-8300. Esse aí depois de break comercial, meia hora. Musical. Ambailigosa e fim de ano. Esfera di fin di año. This is a Caribbean style Christmas medley presented by Mighty Sparrow. Dusha tardi. E canzone che da ba net ora che ho. Everybody knows a turkey and some mistletoe helps to make the season bright. Tiny tots with their eyes all aglow find it hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way. He's bringing lots of toys for them to play. And every mother's child is gonna spy to see if reindeer really know how to fly. And so I'm offering the simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas, Merry Christmas, Merry, Merry Christmas to you. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the hills we go, laughing all the way. Bells on bobtails ring, making spirits bright. Oh, what fun to laugh and sing a sleighing song tonight. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Ding dong, Christmas bells are ringing. Caroling, caroling, now we go. Christmas bells are ringing. Caroling, caroling through the snow. Christmas bells are ringing. Joyous voices sweet and clear sing the sad of hearts to cheer. Ding dong, Christmas bells are ringing. Caroling, caroling through the town. Christmas bells are ringing. Caroling, caroling up and down. Christmas bells are ringing. Marking well the songs we sing. Glad the tidings we all bring. Ding dong, Christmas bells are ringing. This is Caribbean Vibes. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare
heaven and heaven and nature sing. Joy to the world, the Lord is come. Let us receive our King. I'll be home for Christmas. You can plan on me. Please have snow and mistletoe and presents on the tree. Christmas Eve will find me where the love light gleams. I'll be home for Christmas, if only in my dreams. For there's no place like home for the holidays. For no matter how far away you roam, when you pine for the sunshine of a friendly gaze, for the holidays, you can't beat home, sweet home. I met a man who lives in Port of Spain, and he was heading for San Fernando and some homemade pumpkin pie. From San Fernando, folks are traveling up to Maracas Bay for sure, to a lovely moonlight picnic. Gee, the traffic is terrific. Oh, there's no place like home for the holidays. For no matter how far away you roam, if you really wanna be happy in a million ways, for the holidays, you can beat home, sweet home. For the holidays, you can beat home, sweet home. I saw Mommy kissing Santa Claus underneath the mistletoe last night. She didn't see me creep down the stairs to have a peek. She thought that I was tucked up in my bedroom fast asleep. That's when Espera, Vigliania. somebody take a Santa Claus underneath his beard so slowly white. What a laugh it would have been if my daddy had only seen Mommy kissing Santa Claus last night. This is Caribbean Vibes.
us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Christ the Lord. This is Caribbean Vibes. Silent night, holy night, all is calm and all is bright. Round young virgin motherland child. Essa che è musica di Mighty Sparrow, Pablo Guillaume Ducho. Just 4 november, basi ayo pa bien, o piay masibida, bendición del cosmos. Se vota que ve sofrendo que grande salud, pronta recuperação, se va per un ser que ri hopi forza, la temporada nan duro di lanti, ok? E sfera di fin di anno, non lo vediamo dopo yendo corso. 462 52 44 462 52 44. The Town Hotel Corso, questa dia completo na Corso. 462 52 44 462 52 44, ok? Triumph of the skies, with the angelic host proclaim, Christ is born in Bethlehem. Of the herald angels sing, glory to the newborn King. Voor de 30 de november é plaatje de número bio lo notabali do mas. PCI terá cita mais rápido possível para cambiar e evitar o risco de ganhar boot. App-nos via 770-5330, manda-nos e-mail via belasting-olb@bonaire.gov.com ou chama-nos na 717-5330, extensão 2637 para terá cita. Essa aqui é o mensagem de entidade pública Bonaire. Spar, web ta doon algum tip. Como por spar kuryente ron di kas? Sige nos tip na. Puting luz pa fo di kas? Preferibilmente use ora e pera di LED. O por poner fotosal na bopera ng parte pa fo, assim nanda sende automaticamente ora solo ba e paga ora solo volve sali. Pota spar mais kuryente ku pera di LED ku solamente ta sende ora unhende move de vecindario. Pota vai compra pompa piscina o pa sistema de drip, hace ori escojo consciente e bagatino riba su uso di corriente. Herment elétrico pa den cura ta ala hopi corriente. Pota clapa ko blower, of timbia bota usa também harpa, lobo economiza consideravelmente. E de maneira aqui, pota contribuir na continuidade de suministro de eletricidade riba nos isla. Let's do it together. Hey, paabo ko ta usa opi data? Chepi tinge bundle perfecto pabo. Activabo data bundle di 3 luna pa $9 e recebi 99 gigabyte. E bundle aqui está obtenível via Mi UTS app. Para mais informação, visita chepibonaire.com.
Bo companhia Telbo tem diferentes serviços não para por esse bom uso de che Antônio Minho Preço. Para comunicar via de telefone ta Telbo, internet ta Telbo. Para tem melhor canal na riba bo televisão awal passa na Telbo AWMS. E assim na botamos pode desfrutar de tudo o que Telbo tem para oferecer. Telbo, para telefone, internet e bo televisão ta Telbo. Sostener el radio fiel. Voz de Bonaire, pa' grande y chiquito, el radio que siempre estaba. Danki pa' escucharnos, vos va por te val, 1,000,000 de danki. Oh, por Señor nos Dios, tira bendición, pa' Bonaire y Antilla. Bonaire, con mi amor, te deseamos un altur, un feliz Pascua y un próspero año nuevo. Ayacuta nos lo sigue, servimos un tour, con cariño y amor, dame jugo y bendición, voz de Bonaire. Pascua y bom año. Y parte del programa aquí, Esfera de Fin de Año. Y más que claro, Voz de Bonaire, 94.7 FM. Sintoniza Voz de Bonaire, 94.7. Di già luna para viernes, 3 horas para 5 horas de tarde, que programa netamente para fin de año. Esfera de Fin de Año. Esfera de Fin de Año. ¿Qué tú más? Después de break comercial no está ahí completo. Danke per sintonia e compagnia. Non sta con amore e cariño, pavo. Ok? Voz de Bonaire, Esfera de Fin de Año. Esa guitarra Romeo Hey, más bonita, me. Fiesta de Pascua ya llega y miro que pase mi sol, ya tan costumbre de tu raya, grita junto con mi amor. Pascua llega, Pascua llega. Sin falta de ambiente, ahora con mi amor tal fue mi corazón humilde te llora, pasó mi quieta cerca de Pascua llega, Pascua llega. Tradición por fin de año, grita junto con mi amor, que se me por imaginarme un par
tradición turfindiana, dita junto con mi amor, que se me por imaginarme un paso sin que entienda pena y dolor. Pascuta llega, Pascuta llega. Llega y vino que pase mi sol. Pascuta llega, Pascuta llega y vino que pase mi sol. Ok, Gesù mini do show. Ora bota conversar com o pueblo. Ora bota para pedir profundidade do coração. E o gente também está sentir. Bota para piano de profundidade do coração. Ora bota amor para o programa. Amor para o gente. Ora bota transmitir positivismo. Tur cas, tur auto. Danke. Acende o rádio, põe o volume que você desejar e desfrutar de cada tono musical combinado. Já luna para chopiar em 3 horas para 5 horas, ok?
Anto mañana viernes mi sta rifando un Ace Starch. Un bollo di ice cream di parte di Luciano, ok? Mas. Boke mas, mi tanabo ma. Erwin Coffee. Navidad sin madre. Mas dulce bonita tema. Sabay sona. Esfera di fin di año, pavo, ok? Otra Navidad, ¿dónde estás tú? Tu ausencia nos arranca el corazón. Sé que es imposible estar contigo en Navidad, porque el destino nos ha robado la felicidad. Mamá, tú que te encuentras en el cielo, desde allá nos puede enviar consolación. La Navidad sin ti será muy triste, por eso te rogamos su consolación, mamá. Pretende consolar sus hijos, pero ¿quién va a consolar a mi papá? Esfera di fin di año. Lo necesita sobre todo, lo vemos en sus ojos que están tristes y muy ausentes. Mamá, desde aquí en nuestro mundo te enviamos un mensaje con amor. Esperamos que está rodeado ahí de flores, Esfera di fin di año. por sus hijos que te rodeaba en Navidad. Papá pretende consolar a sus hijos, pero ¿quién va a consolar a mi papá? Si él lo necesita sobre todo, lo vemos en sus ojos que están tristes y muy ausentes. Mamá, desde aquí en nuestro mundo te enviamos un mensaje con amor. Esperamos que está rodeado ahí de flores que hablan por sus hijos que te rodeaba en Navidad. Mamá, desde aquí en nuestro mundo te enviamos un mensaje con amor. Danos a trove, coop y alegría, y con armonía lo renta tu hogar. Las originales diciendo amor y más. Danos a trove, coop y alegría, y con armonía lo renta tu hogar. Las originales diciendo amor y más. Otro
Esperati, fin de año. Más música. Ay, ay, ay. Chiusce di Adam, tu rende cammin di playa, Passina si compra su feliz día di Pasco, Unda cubo vira, dos bonita ti, Assina nostro piano, da 30 miel di Pasco. Va preparate, c'è caspa, pa fuoco, la luz di color, tu lo diamante en estrella, es como litero donai, e di regalo para cuni, botti via, pa celebrar los Pasco. Miren, andan bailando, original está tocando, el dulce ritmo de aguinaldo pa' gente del pueblo arrollando. Miren, andan bailando, original está tocando, el dulce ritmo de aguinaldo pa' gente del pueblo arrollando. Pero no ilumina esa vida el tiempo, y Jesús su nacimiento. Pero no ilumina esa vida el tiempo, y Jesús su nacimiento. Incanawe, culas originales, Bingosawe, arriba el ritmo de canción. Incanawe, culas originales, Bingosawe, arriba el ritmo de canción. Nunca problema, no me desperté tristeza, sembra alegría dentro tu corazón. De gran día de Pasco, vos me desperta contento, Passina recordar Jesús nació en Incanawe, culas originales, Bingosawe, arriba el ritmo de canción. Incanawe, culas originales, Bingosawe, arriba el ritmo de canción. Originales, Christmas. Tanos da originales, cantando awe, tocando e do ritmo aqui, gozando awe. Tanos da originales, cantando awe, padecer o amor e paz, gozando awe. Esperati, fin de año. Ibo Boneiro Envy, experto para lo que te trata diferentes tipos de servicio, data y telecom, técnica de fibra óptico, electrotecnic, instala cámara de seguridad y hop y más. Para más información llama 717 G550. Ibo Boneiro tiene su website también, iboboneiro.com. Ibo Boneiro está para flexibilidad, calidad, conocimiento, loyalidad, resultado y confiabilidad.
Lisa Convenience Store, el sitio camina botar todo tipo de comestibles, cubotín mester, especialmente de temporada de fin de año. Por dimenta, vos snacks preferidos, corante, refresco, juice y más. Así vos compras en un ambiente aire acondicionado. Lisa Convenience Store, the best in quality, price and service. The Touch Day Spa, situada na Divi Flamingo Hotel, te oferece diferentes tipos de servicio: manicure, pedicure, massagem facial, waxing e roupa mais. Anto, se você quer um spa party, também é possível. 717-5303. Fabuloso total em fim de ano, The Touch Day Spa. JCT Cleaning Services, una compañía con décadas de experiencia para lo que de terreno de limpieza, apartamento, hotel, casa y más. Llama 717-1669. También me acordaba que JCT está un uitzendbureau. Sí, manda un mail también a jctbureau@gmail.com. JCT Cleaning Services, experiencia tapapia. BWM, Bonarianse Wegenbouwmaatschappij, está cumplir 56 años aqui. Controle de impressão que trabalho grande só BWM dá assim. BWM dá assim trabalho chiquito também. Maneira direita entrada de curar de casa com asfalto, beton of clenco. Parquear plaats na muralha para curar cera com waia. Pois já bom negócio of casa não me tem problema mais com stofo of lodo. BWM tem solução. Também BWM está dando conselho para qualquer terreno de infraestrutura. Llama 717-8933 para cita of oferta. BWM, experiência. Bombida Boneiro, um sítio completo com diferentes tipos de serviço. É Bombida Cure, tem fisioterapia, dietista, logopedia, ergoterapia, lifestyle coaching e hobby mais. Tem Bombida Care, não tem psicologia, trabalho social, mental coaching e hobby mais. Anto Bombida Body, tem gimnasio, e gym, aire condicionado com aparato não top. Passina para manter saúde top. Bombida Boneiro, te desejamos bom Páscoa e bom ano. Blokken Fabriek Valentina, situada na Caia Petronilha, a planta respeito em Caia. Não também de Blocky Hall, massivo 4, 6, 8 inch, cable plat. Não tem também balustrada. Não tem duna serviço de transporte também. Para mais informação, chama 717-8910. Fábrica de Blocky Valentina. Santiago Cooling Services. Ata pa po aqui. É temporada que está se roupa e calor. Llama José Santiago na 785-3141. Esta service de instalar todo tipo de air condition. Esta bem air condition na inverter. 785-3141. Your best cooling services on Boneiro. Santiago Cooling Services. Deco Development Construction Boneiro. Tabo partner para lo que da construção de projeto na seja residencial ou comercial. Também nós temos o equipo na Pisa. Deco em venda situada na calle Indústria. Para mais informação 560-2675. Deco em venda profissional. Mueblería del Caribe, situada en pleno centro de ciudad. Calle Aldejar Gestre está completo surtido para fin de año. Sede, sala, comedor, porch, tablet, teléfono celular y tour su accesorio. Laptop, computer, stove, fan, airco, cooler y hobby más. Antonio Lubida. Ribe posibilidad para crédito para pagar cashback de 3 luna. Únicamente en la Mueblería del Caribe. Check na Facebook page. Mueblería del Caribe. Tabridi già luna de già sabra. Nuevo rimendo de comitari scende già tardi. Mueblería del Caribe. Price, servicio y calidad. Punto. Каква auto mi che compra? Non mi pensa. Mi sacava un auto a un buon prezzo, con style e con disegno moderno e trendy, con tour tecnologia di más avanzata. Keyless entry, immobilizer, button start, auto temp control, sea el model Alex of AX. Automatici, lujoso e con style, anto un buon prezzo. E sa kita e Kia Cerato di Aya Bimbi Binti. Core kudibo foyawo. Sicilia Motors Kaya Industria 7, telefoon 717-5505. Cuba Company, situado a canto di la manca sitio perfecto para disfrutar plenamente di vida con famiglia. Cuba Company vuelve a abrir para breakfast y lunch también. Anto a noche e duce ambiente con música live. Cuba Company, no está guardado. Esfera di fin di anno. Más música, vamos, 27 minuti e meio passati 4. Esfera di fin di anno, classe a parte. Be
forget Silversburg. Long lay the world in sin and error pining, till he appeared and the soul felt his word. A trail of hope, the weary world rejoices for yonder break, a new and glorious morn. Fall on your knees. Oh yeah, the angel voices. Oh night divine. Oh night, holy night, when Christ was born. Oh night divine. Oh night divine. Fall on your knees. Oh yeah, the angel voices. Oh night divine. Oh night when Christ was born. Oh night divine. Oh night divine. Ooh. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful all ye nations rise, join the triumph of the skies. With an angelic host proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. I love those J-I-N-G-L-E bells. I love those J-I-N-G-L-E bells. I love those J-I-N-G-L-E-B-double-S. I love those J-I-N-G-L-E bells. Sing it. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride on a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Look, we dashing through the snow on a one-horse open sleigh. All the fields we go, laughing all the way. Bells and bobtails ring, making spirits bright. Oh, what fun it is to ride in a sleigh in something nice. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. I love the J-I-N-G-L-E bells. I love the J-I-N-G-L-E
casually I was walking down the street. One Christmas Eve, casually I was walking down the street. I was attracted by the voice of a little boy as he strolled along the street, no shoes on his feet. As he walked, he continued to repeat, listen mama, I want you to tell Santa Claus to bring a trumpet and a concertina for me. I'm so lonely and I've no children close by me. Ma, you don't know how happy your son will be. Hey. Drink a rum and a punch of cream. Drink a rum. Mama, drink if you're drinking. Drink a rum and a punch of cream. Drink a rum. This is Christmas morning. Drink a rum and a punch of cream. Drink a rum. Yo. Drink a rum and a punch of cream. Drink a rum. Mama, mama, would you like to join your sonny? I am over here in this very lovely country, darling, for the Christmas. I hope everything is happy. Come and join the chorus, cause we're going to have a party. Drink a rum and a punch of cream. Drink a rum. This is Christmas morning. Drink a rum and a punch of cream. Drink a rum. I say drink if you're drinking. Drink a rum and a punch of cream. Drink a rum. This is Christmas morning. Drink a rum and a punch of cream. Drink a rum. Drink a rum and a punch of cream. Drink a rum. Drink a rum and a punch of cream. Drink a rum. Wine if you're whining. Drink a rum and a punch of cream. Drink a rum. Mama, drink if you're drinking. Drink a rum and a punch of cream. Drink a rum. But don't drink if you're driving. Drink a rum and a punch of cream. Drink a rum. Drink a rum. Drink a rum. Drink a rum. Hey, get them. Drink a rum and a punch of cream. Drink a rum. Lord, give it. Drink a rum. Lord. Drink a rum and a punch of cream. Drink a rum. This is Christmas morning. Drink a rum and a punch of cream. Drink a rum. I say drink if you're drinking. Drink a rum and a punch of cream. Drink a rum. This is Christmas morning. Baby, drink if you're drinking. I say wine if you're whining. Minha llega na porta, minha vini pa buscavo pano salì di paranda bula dei compagni. Esperali, fin di año. Carioca di paranda, mi tacla parranca sali, mi no tengo un rumbo fijo ni una hora di regreso. Renta dembo compañía. De carioca di paranda, un tubo original. Nos lo pasa pa buscavo. Renta dembo compañía. De carioca di paranda, un tubo original. Nos lo pasa pa buscavo. No mi pasa parradera, no mi renta Santa Cruz, Pochito, Sabaneta, no San Nicolás y playa. Sigue dentro del barrio, con mi cuarta y tambora, expresando con mi canto baturene un buen pasco. 30 dembo compañía, de carioca di paranda, un tubo original. Nos lo pasa pa buscavo. 30 dembo compañía, de carioca di paranda, un tubo original. Nos lo pasa pa buscavo. Aunque que t'ha volto una, aunque que t'ha volto una, no sta matato sanguri, no sta tinghi, no sparanda. Mira si polis parami, ai mira si polis parami, lo mi sun ci sunani, lo mi
30 dengo compañía de carioca di parranda. Original, nos lo pasa pa' buscar. Los que desean los pueblos, los que desean los pueblos, un pasco y un boaña y dicha y alegría. Y que bendición di tata, y que bendición di tata penetra dentro hogar para nos 30 el milenio. 30 dengo compañía de carioca di parranda. Original, nos lo pasa pa' buscar. Hay 30 dengo compañía de carioca di parranda. Un tucu original, nos lo pasa pa' buscar. Van Langeveld Construction también forma parte del programa Esfera de Fin de Año. Para todo tipo de construcción, llama Angelo Van Langeveld. 795-5091. Me te repetir, 795-5091. Van Langeveld Construction. Profesionalismo de su máxima expresión. Construcción está su costo. Llama Angelo. Fin de año de curva. Bestel tu artículo online via cualquier de website. Antolaga Filmic Sons. Handle parte de entrega de porta de bocas. Para más información, llama 717-6161. Filmic Sons. Sempre by na vos servicio. Óptica Antiana, en Calle Grande recibió un candidato grande de montura en zona Brel y también zona Brel para después de operación. Pásame de Bobby 6 con Brel para gata, para lucide en fin de año. Óptica Antiana de trago certificado y también tu miembro afiliado. Na ACU te recibió un rebajo. Óptica Antiana de abrir de luna de coche viernes. 8 horas y media para 2 horas y media. 2 horas para 6 horas de tarde. Turja Sabra Riba Absprak. 717-8815. Of 795-8815. Óptica Antiana. Óptica di Pueblo. E terrasta queda duci sua e sitio di ambiente a Guinaboneiro. Non lubida, e plato non mangia duci mese cosa per refrescar ambiente turdi e di nuovo. E também Special Security Services e mio compañías di seguridad a Guinaboneiro. E sello di confianza, credibilidad. A gente non cla prepara para un mio servicio. E terras e Special Security Services. El acaba abrir su porta aquí en Aboneiro. Wataria. Caminante estaba da Whataburger. Canto di Lamán. Hopi plato exquisito. Sin lubida. E tremendo croquete y cabarón. Sin lubida también. E tremendo capsalón y hopi más. Wataria Tawardabu. Subway, situado en Les Gallery Shopping Mall, anuncia su special de cada día. En el fin de año aquí. Turja Luna Turkey Breast, Turja Mars Meatball, Turja Razón Seafood Sensation, Turja Webs Classic Italian BMT, Turja Viernes Subway Club, Turja Sabra Tuna, Turja Domingo Oven Roasted Chicken Breast. Subway, eat fresh. Reef Store, Dushi Shoes y Dushi Styles. Es rumana situada en Calle Grande. Slof, sandalia, paña, cats, patch, tas y más. Paende grande y mucha mercancía de marca nan renombrada. Pásase canos en Calle Grande. 717-8300. Top Supermarket, situado en Corazón de Playa. Está mucho más que simplemente un supermercado. Nantin también departamento de cosas eléctrico, electrónico, luz para plafón, muralla, oloshi para muralla, Pochi USA y hopi más. Pasa na Top Supermarket, cerca Maulo y Sucru. Nanta Guardabo. Luciano, situado a canto de la Mantecillo, camina para poder disfrutar de mejor calidad de ice cream, bagel, comida, coffee y más. Corda pidi bocarchi para acumular punto en cada viaje para comprar ice cream, para después para cambiar partículas. Es sitio para entera familia. Luciano, Gisque dependiente para su Luciano te regala un bolo completo frío de ice cream tour Simán durante el programa Esfera de Fin de Año.
cantorna ni number nostre, ta gradisi pueblo di Bonaire e sostén brindado durante el año 2019. Y ta sigi conta también que sostén durante el 2020. Di parte di gerencia staff y personal. Di cantorna ni number nostre, un buon Pasco. Y un año 2020 cargaco costan positivo. E team di Pension Funds Caribis Nederland sige duro aduna nos pensionado ng servicio e atensyon ko nang merece. PCN, ta recordatur su pensionado ng papasa tuman ng karchi di descuento na oficina di PCN papor disfrutar di descuento ng panambiyahe dengan temporada aquí di fin di año. Stone Crusher and Fate também forma parte di esfera di fin di anno. Stone Crusher da si entrega di beton, santo, piedra, grejs, terra, pamati, também blocchi. Também Stone Crusher da dump truck, loader, grader e da transportar equipo pisa. Stone Crusher and Fate, agora que situa na seu edifício novo na Caia Indústria Zuid. E dava de break comercial Jonan Turcos Bon. Mayang ko Diyos su grande poder, mitad back tresor, sayonara. Un poco día más y un paso más lo a celebrar. Un poco día más y un año más lo a terminar. Y ambiente empieza aquí, la fin de un año viejo ya